Hi guys, lamsu no rong tay sa ni katal vlog hingai tini hingai ang nai di waisino ganti nong ni simi vlog start khai ka hingai ang tabu kai akran abo hangor hino jong kai abo ni recipe phunungna ni bagui ang tabu ko ready khai tongo norong no bo share khaine hine ang inkoi suru khai ka ta vlog hingai norok kisa soya sang nai tong ni ang bahai ke khaine obono tabuk sido khaina gana sido khaima pore tam khaine norong joto phunungnai hingai nai tongdi soya sak paitha jora ang norong share khai tongnai kisa munkha hingai obono norom khai munna nanglai swkang erpore khai oboni recipe ready khainai hingai norok nai tongdi ang bahai ke khai norok chaka comment bo khai sadi hingai tai kaisa kok hingai onek borok khai chaya kuin chao obono waisa pano si ma chaya kuin chao hingai oboni bagai ang tini norok no share khainai hinui phaika ta hingai ang khai onek thokjak chugo obono hingai norok tho thokjak comment khai sadi chakhang kai ba obo khai mai songo mai bai chanai ta obo thapa kaisa digi hingai mai songo kaisa digi hingai mui song obo hangor no sido khai tongta hingai abo munsak abo mosor ready khai gana ang mosor nangnai berma nangnai hingai haising bo nangnai obo joto ree rinai ang obo ready khai tong rinai obo munkha hingai mosor rok ingoi nanai mosor rok hului nanai ingoi nanai joto khainai nai hingai nai tongdi norok ang joto phunugui tongnai norok no mosor rok buba khawui joto ready khaibai ka berma rok tabo obo rugui tiklai bai ka hingai obo ingkonai khaijinai ta hingai mairung chok gana tabo khai kisa obo munsani mairung chogui chokbai ni chuk mairung chogui erpore khai oboni recipe phunuknai norok nai tongdi kisa continue khai choya sak paya sak ignore ta khai di video no kisa nai kisa parui kalang di sungno request norok no hingai chajak hingai like khai di tei share khai rudi video no mairung nai di bundak bangmani bundak o tabuk sapma khainai abono ma choknai gundak bangmani eko mairung chokte hangor obo munbai kha hingai tabo khai tiklai chinai tiklai sugana poriskar khai suna nangnai abono 2-3 bar tui naui erpore mosor ingkonai इसको अच्छे से धोने पड़ेंगे इसको यहाँ पे पकाऊंगी मिर्ची को पहले पकाऊंगी अभी पानी सुखाने के बाद इसको डाल दूंगी मैं मिर्च को इसको अभी पका लूंगी मिर्च को इसके बाद इसको भी पकाऊंगी इसके बाद भरता बनाऊंगी मिर्च का भरता मिर्च की चटनी हाँ ये ठीक है देखो ऐसा हो गया अभी और इसको भी डाल देती हूँ पकने के लिए उसके बाद यहाँ पे दूंगी यहाँ पे पकने के बाद इसको बंद करती हूँ गैस को अभी यहाँ पे डाल के इसको चटनी बनाऊंगी फिर इसको पानी से धोऊंगी अभी दूसरी पानी अच्छे पानी से
इसमें थोड़ा क्या क्या निकलता है देखो ये अभी 무슨 과자? 어. 싫어 나 별로 안 보여. कुछ ऐसा हो गया इसको काट लेते हो इसको छोटा छोटा करके काट लेती हूँ फिर पहले छोटा छोटा करके काट लिया हो अभी इसको रेडी करती हूँ इसमें डाल के घुट घुट के गुड़ा पहले इसको थोड़ा अदरक थोड़ा देना पड़ेगा अदरक इसको खाना है तो अदरक देना होगा अभी देना पड़ेगा सीदल मसुर देंगे गुरां खानाय दे हिंकाय ताबो हिंकाय आपना मिक्स खाइसिनाय मसुर दें बाय अ हांगरना मिक्स खाइसिनाय हिंकाय अब आके मिक्स खाइ सम रुइ मिक्स खाइनाय सिगां एरपर मसुर दें बाय मिक्स खाइसिनाय ता मिक्स खाइबाय एरपर रेडि खाइसिनाय जानानै बागै हिंकाय अनेक थगजाक सुगा अब आहायके जाखांखाय नरकबो जायनाय दे आं खाइजामा हायके अनेक थगजांनाय हाइजें रुना नांगौ खिन्थुबा हाइजें रुखांगा अनेक बाहाय मतो ओमफ्राय थगो ओमफ्राय नरक जाजाखांगा किसा लाइक खाइदि दै शेयर खाइदि भिडिअ न असुंनो रिक्वेस्ट नरक बहुत टेस्टी है खाना खाने वाले हो ये देखो इसके साथ और ये सब्जी माने भेजी है मेरे लिए इसके साथ खाऊंगी अभी ये हुआ चिकन माइ जाबाय दाबो थाइसेरा मुखै किसा जागना हिनै जालायना नाय दङ तुमनगो माइ बस्ताव दासिनाय दाबायखा दाबोखाय टिसा सिनाय तिनि हटाय फ्रामनि सुका दाबोखाय माइ रक लामबायखा हिंकाय ताबोखाय पलिटिन रक तलांदैसिनाय बुइनि तुमानि रक हिंकाय जत माइ रक बस्ता दाबायखा गानि बोसायबो काम थांबायखा जों आं साइजों जोंगाय काम खायनाय हिंकाय ताबो आंबो रक तलांदैसिनाय जत फिनिश काम रक पाय बुइनि मानि रक जत तुनसाय दोबायसिनाय ता बेजाल पायसिनाय गा सुंना